Global Zombie Idol 2020 minin nama satin in napon ng jibay kang buhi. Tay sama bangun Zombie Idol ningkum December nakipana top 10 tanchang anakizawa India level hila zong final ting kibol man lawin COVID-19 sa in top san tom kada umzwala hila zong tun November ahing tung ding November tarik sagi le somni lagya changa su zama umding himanin contestant top 10 tanti anakisalega to ate ahin komandano ahilaw le himi competition na bang chibanga hing pangding a hiwai chite ahilaw le bang teng ang to bang lunglun na ne ya bang kinep na ne ya kichibang chang hing tung hiwai chite amaw hin khwa dante tom khat ngai na ne chagawe Kay Linda Biaklun kahiya Global Zombie Idol India contestant number 29 kahiya tuleli na matamwal tam kahosa lelela pasal kanay ta pasal ni le numay khat ahiwa hacha next zone nala mahile to matamwal tam picnic spot hideout park je kha ka en kollelo hai Global Zombie Idol la kontel na zia ka hile la lama kalung lut na abe thei ke ya kum lama chu kana over sim tamama mai theya hilale ke lunglut na kha abe thei ke ya hwai ja ke na tu tunga Global Zombie Idol kontel na ziak le la lunglut lo pet ma ka he manina hai tungto na khat ve bek ke hin khwa ke kadam banga hai ke life bang tan hiam ki vok sang ka uta katalen kha hoi taka zat kha ka uzya kang tel ka hi hwa chang ina competition katel na tampia kana tel khatai le hai Global Zombie Idol katel na hi nuam ka sapen pena entute na le onnangai na tute na le non na support now katheya mabana leng to November ong tungdi November kha chang ina final round kidem na hong ki sun zom non ding a hwaya le ama ba nga hon na support lai ding ina kon ge na hi ke kami na hi le mang nun moi aya kasung te khong hi ka kalom te khong ina moi pi chin on samjel wa kanule kapa ai le on omlo santawa ko unawli kapawa tuna molkoya thangdong venga ka unawon ka khosal lwa ka newa ki pana la lunglut kai la ka lunglut ai le ka sangai khol ke ya to 2013 lak khong ina hi kon sapan ai le bekin ma khonga khadve ve khong ka sa jela ilele 2017 laya ki patin laya hi bekina competition khatoma ilele hoya ki patina kele katel hoya ki patina lahi kalunglut deu dia engine kele hi la ka sakchena ke ma le ke ma hi ba ka pa ka chimai ni kalung simram ka kasunglam hi kam hin ka kitheya hwai jakina la hwa ki patina la sakdi la khongkon sa la ka sakche kele nom sa kai mana hwai bana Global Zombie Idol he Global Zombie Idol hi ongom di chi katheya hwaya hi tel ka soma tuna katela global tuna contestant number 35 kahiya COVID-19 jakina sot pi hi aki lawina ki oma hilele tuna November khaina final round aki deka hwaya hi onna ngai na tule onna support tu teng leng onna support jomjel dingina kon gen hi ki pak chibai ke kai le salomi don ngai lian ka hi hon ki sapdan ai le tampi kaneya khentena ngai lian chinan samwa khenten lian chinan samwa khenten la salomi ake sa chi le hon sampolom udana na sap the hi
kapa min kan gen dia kapa bi zam khan swa nei a kanu zam hoi nyang ai ani non dam pi laiwa e unaw ni kaneya khat pasal khat nu me ka ve kuna thum ka phawa tu takina in kwan nga kanan venga kom ka khosal lu hem kanek zon nala mo hi le new bazara e pandukan lian lo chik ka bolwa hwai na ne ka zongo e kena e ni kum ki mapatina skula St Peter skula e kasem pana hwai school top changina kanute bazara nek zong pandukan bola nek zong hi na a e manhun hun na ka wa hu zela hu china ka khosa to he e la saklam ka ki patda na hi le ka ki pan ha ka ke e pol som le ni lakvele na ka lunglut lam ka thei pana e biakin khong ngau chin sapaina e ka sak patunga ka ke ka e mi za kai e Sunday school khong ale last line kho tu pawet lo present pai ki kai zel sitan ka hiya e hwai kong kala kha e senior ka hina e la sakkan ki panna hoya kha e heutu pa goliani na guitar bang kalunggut amanu me chiloina guitar bang tum thei kana soma chil heutu pa golian tum thei china e afi aki azil manchi omloina man le jingkar tengina dakar khat chi khongyam e ahun man phata kon na spare sakina e honna zil sak zela hwai a basic ten khau chen zil to nil nalin ko oma e nu me hi na ka e guitar tum chi changa in content bang honna yes pi kholo mo hak sa pi ai chak ki pal to chile to lai bang ki luta e la sak bang ki lung lut kwa mala i mai nga lom lo chale heu to pa mung te khong toy la ya heu to te na e chance chidia ki muna na bol sakina lapi na khong ya mana se zel na white tung to na kha hon ki e sato hon ki zil to ka hi a e amal te tung ale ki pa pe man ki pa thu ka ge na hi e la sakon ki panto a chile e hai idol di thu bang kana za ke adin le kana ko het ke atlet som lo ma ka yai le hu tu pa siam tung to na man kha e on encourage ma a chile e aching dale ki koi khollo te kha ele kha batelin china e ka fans te hin mi pi te in kwan te kim le kyanga te de sakna ja ken haitan kong tung theya e mi pi te no te fans te tung ja tung ale ki pathu ka ge na hi e to na covid 19 ja ken sinsom theinon lo phot ma le le e November khang ki panon di pena mi piten le na support to zela thumna le ki phok to the zeldin kan nge na he ken ka tum the ai le acoustic guitar ka tum zela kuleli le i khoi ya basic te bang china hi theinim nem sawin ka oma aga music ngai ut lama hi le country kha ka ngai sang pena music in chile nam khen tam lo hi na a la tung to na ki pum khat na ai thik na ding ina e ma ba na program ti aleng e thum na to phokina bang to le hi le chinglun vung ka hi a khen ten lun vung jan samoma mu vung chin on samomwa contestant number 34 ka hi kapa min a hi le h jam hogin a hi a kanu min a hi le chin ngai kim a hi kapa a hi le 2018 kum in may ni thumin ana om lo san a tu na kanu to kanaw khat to ka u te ni to dorkas ro ta khosa ka hiu ama sa penina hey zomi idol a kontel a hi le kaniwa patala lunglun ma ka hi a Sunday school khonga la sign kana ding khezel a zomi idol om din a hi chi ka theina I ke le ke ma ki mangina kaniwa pata lunglut ka hi a la Sunday school khongina kana perform zel a zomi idol om di hi chi ka theina I lunglut phodina tel ut phutina ke la ke ki mong takina kana pang a I hon support tu hi kelon ngai na tu hon de sak tu tam pi om chi ka theya amau te tunga le ki pa thu ka gen ma sa hi mabana le I hon support to zel a November a ki tai te na om na dia kon tel non dia ko pe ma in hon support tu hem pe ten I non support na te za kuna tha hon gwan ma ka ki pak pen ma a mabana le hon support to zel din ka hon ngen a hi ka ki pak kami na hi le niam zo puya hiya contest number 26 ka hi kanula pan honam lo sanungun kapile puto ka khosawa
kan yawa patina la kan lung lut la lung lut pen ma mi ka hi sakina kapi le puten hon support na tung to na hai tan tung the ka hiya mabana November khaina global zombie idol ki pat som no na hiya waya no ten non na support chat waคนไปซะนนke thwa pi na ti tunga ka ki pak pen ma ba na hon ke thwa pi zom to zil ding ka hon ye na hi ka ki pak ki ka hi le nyang sun kim ka hi ya tula lin tang no min ka khosawa student ka hi ya Churchanpur government college hi tula lin BA second year ka sim lala kanu le kapati to khosa ka hi wa tang no ma I amauleng lasak lama hi hon support ma wa hon encourage ma wa mo amau zia ka amau te thum na ga zia ka top 10 tan te tung the ka hiya hun bang tan hiam covid 19 zia kena sot pi ta khol ma le 2 November kha hi ki pan thei non ding a hi hoya di na no mi pi te hon support tu ten hon na support gi ge online hon na thum pi zel lewte chi ka hongge ninte ka ki pa ke na bonan si bay kami na hile eslal min thang ahia ka stage ne mahile jowi mi min samte ahia kapa mi na hile thang chin kham samte ahia kanu mi na hile don khoman ahia kapian na khwa mi na hile ti dai sang ahia tulalelin bungwala ka umwa u naw mi gop ka hiwa mo khat to ka uten naw thumani tawa ka bonun dai sanga to bungwala to ka umwa munnia ka ki khenwa ucha khosa nitanga ne hol tom te ka hiwa pasian ma puina to tu tan sianga hing thailan lela ka hiwa 2019 December in ZAA sign noya zomi idol chi minwa in kidem na saina kanatela pasian happy na to mi pite day sana tang tau zel in to 2020 gal kai komin competition sun zom the zelinga no te day sana le pasian day sana katang na laya tun mabana zong sun zom the zel ding in ka na laya to te no ma te support na nakithwa pi na teu le na vote man phata teu to pasian happy na te tang to zelin zong ka kinem zela to amabana November chianga final ngom ding hi na te na support na ulian pi ta ka poimo na ka hing thuma hi hitanga hi ding ka kipa hi Hello, kami na hile Nancy Nyangman ki mahia contestant number 5 ka hiya masapinin en tu te teng teng chibay kon buk masai hi kei ka hile infala ka hiya aving min game village ka hiya kanu mina hile khanvunga hiya kapa mina ile khanza ma hiya kapan kaniaw laiwa panya honom lo santa tua kanu to kanaw to ocha phaya khosa ka hiwa yai ke hi la lunglut mi ka hiya le la lunglu ta hi cha la sa om ti pen hobby ka ne hiya la sai na khotang vai hi ke la sap tom vai in kana ki hela apoimo bangjela hocha ana panthe nana na panga hiya kidem na tom le kana telta Imphal block khong le kana tela yai global zomi idol ahong tungina I ken le a level to ama experience kya di chi na ka hong ki sakhya uchi na experience
asang zo level ki banglo atwam zo a global de wa ne idi experience khat de kachi izya ka ya ya hong tel ka hiya heitan katun na hon support na kanu te kasungkwan te tanaw lai na te le fans te tunga ki pa thu ka giena November changa final hongom non di te aleng supporter te hi na fans te hi na sungkwan te hi tale na hon support cha tu ka hon lamen na hi bana nahon support nate tunga athak thakin ki patho ka hon ge na hi ke kamina hi le lian hoi ki ma hi ya mi khan khaten hoi kim chinon samwa kanu le kapan ki kim chan sam kanu mi na hi le ngai go ma na hi ya kapa min tining khan ma nga hi unaw sagi ka phawa hoy ting la ka upapien ka hi kaniwa pa na la lunglut ka hi la lunglut mi ka hi a yai biakin chi te khong ai ke le Sunday school chi te khonga ana ke jang to bana la lunglut mi ka hi jakin hai sap tom bai ki dem na ki tai te dem na chi khonga la saklam panga kana tel to zela hoi ti khonga le ana la zel ka hi ke la ka lunglut lwa jakin hai zomi ai do la hong amin than na hiam a hi ke le I zomi te la lama akhang to sim zok the na dingwa hongtel ka hiya mabana November kha a final round om ding a hi na hwaya mi pi ten non ki thwa pi ka hon ngen hi ka ke pa ge kamina hi le thang thian song a hiya a khen tena thian song chin hon samua a khen tena song pu chi bang anu mai lam deu ten thian on chingai ngai pol bang amua songa chan sam pol bang amua kawin chu songa on chi se la hi udan dan na hon sam theo hi dei tuam nei lo ka hi ko kapian na khuwa a hi le bung pilon khuwa kapianga kanu kapa tual khan pa wa hiya kanu man janga hiya kapana nikum lamina ahon be santa tuna kanu hewina ka unau mi nga ka phawa ko una mi nga telaka au pa pen laka ani na ka hiya pasalli le numei khat ka hiwa numei anau tum pen a hi nikum December kha 2019 ina global zomi idol hong ki sai ding a hi chi ka theina lungnut na lian pi tak kaneya ka ki sa a le hoi ma 2015 kumina zomi idol ki sai ama sapena le katela he pathian he pi na le mi pi te hon support naina top 10 kalu chuka hoi bana tu ni kum igen sa banga 2019 December ki pana kana pangnona la kalunglu jakina tuna pathianom pi na to mi pi te akwa pe mai na hon support naw to heu tu te pan lang na to tuna top te na kalu no na tu kum November khala ka final hong ki bol dinga hina mi pi te a hon dei sak tu le a hon support te na mabana leng hon support to zela hon ki thua pi to zeling ka hon nge na hi ken sin zola ka kai la ya hostel la ka la ya 2011 kuma class 10 ka hi la ya hostel la ka phua siam sin hostel kichi khat awma waya bung wala coaching akam nau ka sar pauna foundation de ki jang de ki ven na hostel la phua wasave kon gen sak ke dia music tum dek tele ka veng te nge noi ve jen hang lam ka te ve an cha ka hostel wa den pau khan lu na ya tu na suang do hen master in asema on nget saka siam sin pol pi complex a hong zil to je la hi zia kuna lom te lai sim ka la ke pen lazil di na hon sol pe ya room khatala ka wazila foundation de lom na nga thala siam sin pol pi skula ka wasakhia a hoi pen mi pi maya kala sakhiang ma sang na pen biakin lampang sim lawa social thila hoi a hiya chin hong pai to jelina tuna hi chitan ka hong tung theya ka ki pang ma music kalung lun ma hangna zil luat kane ke ya guitar lampang hi le ke adi khop kana tum theya tu kum November chenga final zomi idol
ของที่ใส่นอนดีง่ายนะมีปีเต้นะตัวคนง่ายนะตัวเต้นเลยคนกิถัวปีเตาเจล่ะ ZAA เต้มาไก่นะ global zombie idol ของกิใส่เลยตุงบุปเปียกกิใส่เป็นแกอดีหำพัดนัเลียนปีอะเฮตัวมาบังนะกะจะมีปีเต้นเลยนะหำพัดปิวกะคนเงนะตูเลลินะนิวลำกะกันนันเวงะอินลวยนะกะเลลุอะเฮคนนอนสปอร์ตนะซาเต้เต็งตุงอะไรกิปาถูกกะคนเงนะเฮกะกิปาเก contestant te thugen ti ingai zo tawa to competition pen India level gwa hilo hi changa global level hi changa asyam pen te tir kheding le a support tu ding mi pt ki poimo hi manin positive tewa amaute lungken adi hi zolawa amaute support tu ding mi pt ki sakhol vai ki payong